Let's worship Him. Lima tangan namin itisuklo. Minta masuk lagi mentana kami ko import lagi na ilu. Yeah. Turun kami ni wali nilenga. Bosan di kalau, bosan di kalau nuwali na lang. Naray na magkambok, rogo na tindi para sereki na bombula. Tamata menibo lasu, Roma tini gandu na lasu na tamata kenanga, setani na kalau lasu, enan dina tuang na kalau na dina endo besrek, sakila na kandi na besrek. Oda. Haleluya. Sinan rendre taba ngosota boti wasang o gambe kabakata gipit. Katino tuno sere, enda kau tuna bijisu, non dei dola, kena non dao da tobako. Lang na sere ngo dobi kalau da sere mai, tapi mate chico, sasa mini rami bole nimbula, erau na bono ko. Mai, thank you Jesus. Me aman non do mai sota, me baga betena non do mai sota, mai, da me responde ngana bos niko. Kena linga murua-rua, tinggal mana ilumu samrono tu. Oleh benar tamu, ni toso ni tatara, tu narawat na kau ni salmo benar tamu, tu nangai ndau tu bonia, tu rangan ni bangta kira. Tinggal ma. Love so people, Lord. Let's respond to your word. Bless so people. Hallelujah. Serahkan namun. Bless Lord so. Their leadership. Use them. Merasa tevita. Merasa turang maramaya lo binaka. Mate na pera, na mate na layone, na mate na tuawa. Nawala mo na foundation. Use them, Lord. Tama tatakan ninggele, merah mata tagi kemudian ikina. Foundation buat turanga, tebor tata kurang kerabitu. Bless the lives of people. Na tambah kira tematir nembula, baga sabi na tebor, era na ro na tebor kedana. Receive the power of the Holy Spirit. Yes Lord. Koni lumuti kema mina tu, yang dia melutaki. Use them, Lord. Zaka tigini sokalo. Mosa se zaka. Do you get the man that you want to ramu Jesu Christ? Bless you, people. Hallelujah. Turang na lo
tu sekali singa tambunga. Zaka kema mitakaba. Ni zaka ene yalo vinaka. It becomes an act of worship. It's an act of worship. It's an act of worship. Let them go back with this anointing and the fire. The fire. The fire. Fire of your Holy Spirit. Yes, Lord. Merasa kau ta na ilumo. Merasa kau ta boli na ilumo ko. Merasa kau ta boli na ilumo ko. Power of the anointing of your Holy Ghost. Karamaba. Yes. And with the presence, soak them with anointing. Fill them with the power of your Holy Ghost. Turang abinaban. Bata kira. Na ilumo ko nilumo tikima mikir. Thank you for the invitation. Invitation. The work of your Holy Spirit. Bless the lives of your people. Hallelujah. Yes. Dance of the Holy Ghost. Satan, your time is over. Hallelujah. Turang nakatumba todo vetata sama tu. Na ilumo ni breakthrough. Erna kauta na mga denday. Ni mataka erna sarama. Ni mataka erna sarama. Usaba kamana yalo ni mate. Yalo may pulu na yalo may yay. Fire in Jesus' name. Declare healing to expression. Declare healing. They will be breathe on us, people. Use them in a mighty way. TLTP in a cloud. Hallelujah. We are here to serve the people. It's all about service, Lord. We are called to serve. We are called to serve the people. No money ya una tamata. Kema mikalia mi kema mikarabo na tamata. Vengarabi zere tamara nikele. I speak the blessings. I speak healing. I speak prosperity. Karamada. Bless this wonderful family, Lord. Children, they are a blessing from God. Blessing. A blessing.